ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷамъбастии барномаи иттилоотии навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. Дар студия Суҳробшоҳ Давлатзода. боздиди кори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд идома дорад. Субҳи имрӯз пешвои миллат ба шаҳри Истаравшан ташриф оварда нахуст дар деҳоти Зарҳалол аз коргоҳи дуредгарию кандакорӣ боздид карданд. Айни ҳол дар устухонаҳои ин коргоҳ 200 нафар фаъолият доранд. иттилоъ медиҳанд ҳамкорони мо. 10 апрел сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Истаравшани вилояти Суғд идома ёфт. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст аз коргоҳи дуредгарию кандакорӣ боздид карданд. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Шамси Ориён ки дар деҳоти Зарҳалоли шаҳри Истаравшан ҷойгир аст, моҳи марти соли 2023 ба фаъолият оғоз кардааст. муассисони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Шамси Ориён Соли Азизов ва Собир Азизов мебошанд. дар ин ҷамъият барои аҳолӣ, мақомоти давлатию идорӣ ва дигар муассисаҳои хоҷагидорӣ маҳсули кори ҳунармандон аз қабили дуредгарӣ, кандакорӣ, сохтани дару тиреза, кат ва ҳама гуна коркарди чӯбу тахта пешниҳод мешавад. масоати коргоҳ 1950 метри мураббаъро ташкил медиҳад. дар коргоҳ дастгоҳҳои автоматии фрезерӣ, нуқтаҳои рангубор, буриши чӯбу тахта ва кандакорӣ мавҷуд аст. айни ҳол дар маҷмӯъ 200 нафар мутахассисону устоҳо дар коргоҳи кандакории Соли Азизов фаъолият доранд. мутахассисон дар ин ҷо ба ҳайси шогирд қабул ва баъд аз омӯзондан соҳиби ҳунари волои кандакории замонавӣ шуданд. айни ҳол дар заминаи коргоҳ ба 20 нафар ҷавон ва 10 нафар бонувон касби ҳунармандӣ омӯзонда мешавад. ашёи хом дар коргоҳ аз Малайзия, Чин, Италия, Русия, Эрон, Олмон ва Туркия дастрас мешавад. барои сохтану омода намудани сутунҳо, айвонҳо, чӯб деворҳо ва дастранҷи дигари устоҳои коргоҳи мазкур аз дарахтони шумтол, булут, олаш, ҷалғоза, зерфун, заранд ва чормағз истифода мебаранд. баъзе намуди дарахтон аз ҷумла чормағз аз манотиқи гуногуни кишвар дастрас мешаванд. барои кандакор шудан аввал муҳим аст ки одам устои дуредгар шавад. давраҳои шӯравӣ ба ҳамин хел шуда буд ки на ин ки дар Истаравшан, дар тамоми ҷумҳурӣ устоҳои кандакор, ороишгар бисёр кам монда буданд. шукри истиқлолияти Тоҷикистон, шукри сулҳу суботи Тоҷикистон бо дастгириҳои муҳтарам ҷаноби олӣ ҳамин кор аз гӯем ки агар як тамоми ҷумҳурӣ ба 7 нафар 8 нафар устои кандакор бошад, ба шарофати ҷаноби олӣ ҳамин хел ривоҷ ёфт ки агар гӯем ки аз соли 2007 то имрӯза аллакай ҷумҳурӣ ба устои кандакор ё ороишгари чӯб, ороишгари гаҷ, ороишгари мис, тиллокорӣ, зардӯзӣ, тоқидӯзӣ, тамоми ҳунарҳои миллӣ ба ҳазорҳою аз ҳазорҳо гузаштанд. маҳсули кори устоҳои ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Шамси Ориён дар мисоли айвонҳову сутунҳои бо санъати баланди кандакорӣ шуда писанди сокинону меҳмонон ва сайёҳон гардидааст. аз ҷумла ҳангоми баргузории чорабиниҳои бонуфузи сатҳи байналмилалӣ ки дар Тоҷикистон баргузор мешаванд, сарони як қатор давлатҳои дунё ба зебоию шаҳомати санъати миллии кандакории тоҷикӣ ва заҳмату ҳунари корҳои анҷомдодаи уста Соли Азизов баҳои баланд доданд. ҷараёни сохтану коркарди сутунҳо, чӯб деворҳо, қоби тиреза, дарвозаҳои хурду бузург ва дигар маҳсулоти омодашуда бо диди нозук ва ҳисси баланди зебоипарастии тасвирӣ омода шуда рӯи тахтаҳо ҳаккокӣ мешаванд. зимни боздид президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо муассис ва коргарони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Шамси Ориён суҳбати самимӣ анҷом дода ба кори устоҳои коргоҳ баҳои баланд доданд. ба аҳли кормандони коргоҳи кандакорӣ аз номи пешвои миллат тӯҳфаҳо тақдим карда шуд. таъкид гардид ки санъати кандакорӣ аз ҳунарҳои қадима ва зебои миллати тоҷик аст ва барои зинда нигоҳ доштан онро бояд тариқи омӯзондани шогирдон ба наслҳои оянда ба меҳрос гузорем. муваффақияти корҳои мо аз дастгирии муҳтарам ҷаноби олӣ
انا همین هر یک واقعدان به تاکید میکنن که شاگرد بسیار کن، شاگرد تربیه کن، نان تو کم نمیشد. نان تو اگر یک تا باشد 10 میشد، رزق تو وسیع میشد. انا با نصیحت های همونو ما همین کار اجرا کرده ایستادیم. حاضر اگر در همین کارگاه ما همگی 30 نفر کار کلاسه باشد، با روزهای میشد که 50 نفر میشد، 55 نفر میشد. بنیاد کارگاه مذکور و فعالیت با ثمر آن ثمره فضای آرام و آسوده میهن و امتیازهای صحوی بودند. در اساس دستور و هدایت‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت احیای هنرهای مردمی با کسب آموزی فرا گرفتن اهالی قابل مهنت، بنیاد کارخانه‌های خرد و بزرگ و در این زمینه تشکیل جایهای نو کاری به عمل آمده است. توجه پیشوای ملت محترم امام با احیای هنرهای مردمی و صاحب معلومات و صاحب کسب گشتن اهالی مملکت خصوصا جوانان زیاد بوده. تدبیرهای اندیشیده حکومت مملکت برای در عمل تطبیق نمودن این هدفها ثمره بخش است. از جمله طی 10 سال اخیر قبول یکشنبه برنامه‌های دولتی در این سمت و همزمان اعلان داشتن سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی برای سالهای 2019-2021 از زمره تدبیرهای بالاذکر است. من از سال 2010 در اینجا کار میکنم. هنری کندکاری مهارت بلند را طلب میکنه. ما رو در اینجا آموزاندن، بعد ما استاد شدیم. حاضر بچه‌های جوان را آموخته ایستادیم و آینده استاد شده میرم. در این کارگاه شرایط خوب داریم، معاش خوب داریم. مورد به تذکر است که زنان و بانوان خانواده صالح عزیزов از جمله زوجه، خواهران و فرزندان نیز هنرمند بوده. آنها در نمودهای گوناگون هنرهای مردمی از قبیل طاقه‌دوزی، جامه‌دوزی، چکندوزی و دوزندگی موفق گشته آن را به فرزندان و شاگردان می‌آموزانند. با تلاش و تشبس‌های سرور دولت محترم امامعلی رحمان، رابطه‌های دوستی و تجارتی و ترانزیتی با دولت‌های دنیا خوب به راه مانده شده است. این است که امروز برای خریداری و دسترسی تجهیزات گوناگون از جمله دستگاه‌های کارخانه‌های استحصالی از دولت‌های خارج امکانات فراخ بوده. مؤسسان کارگاه و کارخانه‌ها و صاحبکاران وطنی جهت خریداری و رسانیدن و مورد استفاده قرار دادن دستگاه‌ها و تجهیزات گوناگون تدبیرهای مؤثر عملی می‌نمایند. جریان کار استادهای کندکار دانش، مهارت و ذوق بلند را تقاضا می‌کند. از جمله روند ساختن دروازه‌های بزرگ و یا تخت دیوارها سالها را در بر می‌گیرد. کار ما از سفته‌کاری، سنبه‌زنی عبارت است. ما را اول آموزاندن، بعداً به این سیخ استاد شدیم. این هنری قدیمی ملت تاجیک است. من در سیخ کندکاری استادصالح طول 3 سال است که همچون شاگرد فعالیت دارم و به من در اینجا خیلی چیزها را می‌آموزانند. بعد از 10 سال 15 سال استاد کامل شده شاگردان را تربیت نمایم. من منتداری خودم را به محترم پیشوای ملت امامعلی رحمان میرسانم که برای ما چنین کارخانه‌ها شروع کردند که ما در این کارخانه‌ها فعالیت داریم. نشان دهنده‌های استحصالی در 3 ماه یکم سال 2024 بیشتر از 270,000 را تشکیل نموده، درآمدناکی نسبت به 3 ماه یکم سال 2023 2 مراتب افزوده است. کارخانه در یک سال بیشتر از 1 میلیون سامانی درآمد صاف به دست می‌آورد. فضای آسوده، شرایط‌های مساعد، امکانات فراخ و توجه و دستگیری‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به تمام قشرهای جامعه و از جمله به هنرمندان و رشد هنرهای مردمی است که در مسیر سالهای استقلال دولتی هزارها کارگاه و هنرمندان خوش سلیقه روی کار آمده امروز فعالیت با ثمر دارند. نتیجه جایهای نو کاری، معرفی بیشتری مملکت در عرصه جهانی و بالاروی سطح زندگی مردم. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри истаравшан бинои иловагии маркази саломатии рақами 1-ро мавриди истифода қарор доданд. иншооти нав бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо тарҳи муосир бунёд гардида дорои 36 ҳуҷра ва дигар иншооти ёрирасон мебошад. ҳамкорони мо мавзӯъро идома медиҳанд. 10 апрел асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бинои иловагии маркази саломатии рақами 1 шаҳри истаравшанро мавриди истифода қарор доданд.
иншоoti нави соҳаи тандурустӣ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар доираи нақшаи чорабиниҳо ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо тарҳи муосир бунёд гардида дорои 36 ҳуҷра ва дигар иншооти ёрирасон мебошад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо шароити дар бинои навбунёд фароҳам гардида шинос шуда таъкид карданд ки бо истифода аз ин имкониятҳо кормандони соҳаи тандурустиро зарур аст минбаъд дар самти дастрасии аҳолӣ ба кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ фаъолиятро хубтару беҳтар ба роҳ монанд. дар ошонаи якуми бинои иловагии маркази саломатӣ гӯшаи гиёҳдармонӣ, ҳуҷраҳои хатна, ҷарроҳӣ, ташхиси ултрасадо, узувҳои дарунӣ ва шуъбаи хизматрасониҳои тиббӣ ба кӯдакони дорои имконияташон маҳдуд, дар ошонаи дуюм ҳуҷраҳои сабти барқии дил, табибони асабшинос, тарботшинос, ғадудшинос, гӯшу гӯлу ва бинӣ, чашм ва саратоншинос, дар ошонаи сеюм ҳуҷраҳои кории маъмурият ва толори маҷлис бо 130 ҷойи нишаст ва дар таҳхонаи бино бошад шуъбаи физиотерапевтӣ, барқароркунии саломатӣ бо ҳуҷраҳои маҳзи бадан, сӯзандармонӣ, табобати барқӣ ва толори варзиш ҷойгир шудааст. мо сокинони шаҳри Истаравшан миннатдории хешро ба ҷаноби олӣ пешвои миллат президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем ки барои мо чунин бинои боҳашаматро тӯҳфа карданд. дар ин бино тамоми таҷҳизотҳои навтарин бо мебелҳои навтарин аз тарафи ҳукумати ҷумҳурӣ, ҳукумати шаҳр тақдим шудааст ва мо ният дорем ки дар оянда барои боз ҳам беҳтар хизмат расондан ба аҳолии шаҳр кӯшиши худро ба харҷ расонем. иттилоъ дода шуд ки дар ҳуҷраи хатнаи маркази навбунёд кӯдакон баъд аз рӯзҳои аввали таваллуд хатна карда мешаванд ки анҷоми ин амал дар оянда ба ҳолати равонӣ ва ҷисмонии онҳо таъсири мусбат мерасонад. ҳамаи ҳуҷраҳои корӣ дар бинои навбунёд бо дастгоҳу таҷҳизоти муосири ташхисию табобатӣ муҷаҳҳаз карда шудааст ки бо истифода аз он табибону мутахассисони соҳа фаъолияти самарабахш анҷом медиҳанд. бо шарофати пешвои муаззами миллат бахшида ба 35-солагии истиқболи истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон мана бинои нави муосири замонавӣ таъсис дода шуд ва як қисми ҳамин бино ба хизмат барои кӯдакони маъюб ва ҳам кӯдаконе ки имконияти маҳдуд ҳам ҷисмонию ҳам равонӣ доранд шӯъбаи дастгирии ҳамаҷонибаи оила ва кӯдак таъсис дода шудааст ки таҷҳизотҳои тибби муосир дастрас карда шудааст ва мо кормандон ба пешвои муаззами миллат миннатдории хешро изҳор менамоем. ҳоло дар маркази саломатии рақами 1 шаҳри Истаравшан 120 нафар корманд аз ҷумла 14 табиби оилавӣ, 21 ҳамшираи тибби оилавӣ, 20 ҳамшираи тиб ва 27 нафар мутахассисони соҳавӣ фаъолият намуда дар минтақаи фарогир ба 32 000 аҳолӣ хизматрасониҳои тиббию санитарӣ мерасонанд. дар ин муассисаи нав хизматрасониҳои ҷарроҳӣ нав, эндоскопия ва бемориҳои ташхиси ултрасадоӣ, ташхисҳои сабти барқии дил ва умуман дастгоҳҳои замонавии муосир таъмин карда шуд. ин файзи истиқлол аст. ин таваҷҷӯҳи ҷаноби олӣ аст ки мо солҳои аввал баъзе тараққиёти имрӯзии соҳаи тибро ҳамчун афсона медонистем. масалан кӯмаки дилҷарроҳӣ дар ҷумҳурӣ ба дараҷаи баланд расида пешрафтҳое ки соҳаи дар соҳаи дилшиносӣ ман худам мушоҳида мекунам барои мо афсона буд солҳои аввал. миннатдории худро ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарвари давлат мерасонам ва мо кӯшишу талош мекунем ки хизматамонро барои аҳолӣ боз босифат беҳтар ва саривақт аз сидқи дил иҷро намоем. ёдовар мешавем ки бинои асосии маркази саломатии рақами 1 шаҳри Истаравшан ҳанӯз солҳои 1970 сохта шудааст. бо назардошти зиёд шудани шумораи аҳолӣ ва норасоии ҳуҷраҳои кории табибони оилавӣ ва соҳавӣ зарурати бунёди бинои иловагӣ ба миён омад. аз ин рӯ соли 2019 бо фармоиши мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Истаравшан корҳои сохтмонӣ дар бинои мазкур оғоз гардида аз ҷониби бинокорони маҳаллӣ бо риояи талаботи замони муосир ба анҷом расонида шуд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ифтитоҳи боз як бинои замонавии соҳаи тандурустиро тӯҳфаи арзишманди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба сокинони заҳматпешаи шаҳри бостонии Истаравшан арзёбӣ намуда масъулонро муаззаф карданд ки дар фаъолияти касбӣ бо истифода аз имкониятҳои муосири хизматрасонии тиббию санитарӣ ҳифзи солимии аҳолиро дар мадди аввал гузоранд.
муассисаи давлатии кӯмаки аввалияи тиббию санитарии шаҳри Истарафшан дорои 2 маркази саломатии шаҳрӣ ва 19 маркази саломатии деҳот бо 28 бунгоҳи тиббӣ, марказҳои солимии репродуктивӣ, иммунопрофилактикӣ, ҳамбастагии бемориҳои кӯдакона, ташаккули тарзи ҳаёти солим ва шуъбаи барқароркунии саломатӣ мебошад, ки дар умум ба 299 400 нафар аҳолӣ хизматрасониҳои тиббиро ба роҳ мондааст. дар сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ғамхории пайваста ба ятимону бепарасторон, оилаҳои ниёзманд, шахсони имконияташон маҳдуд ва фароҳам намудани шароити зарурӣ барои ин табақаи аҳолӣ мавқеи меҳварӣ дорад. дар доираи хислати инсондӯстонаашон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Истарафшан бо ятимон вохӯрӣ намуда ба онҳо тӯҳфаҳои арзишманд тақдим карданд. дар идомаи сафари корӣ дар шаҳри Истарафшан асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ятимон вохӯрӣ намуда ба онҳо тӯҳфаҳои арзишманд тақдим карданд. зимни суҳбати самимӣ бо ятимон сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор намуданд, ки дар сиёсати пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дастгирӣ ва ғамхории пайваста ба ятимону бепарасторон, оилаҳои ниёзманд, шахсони имконияташон маҳдуд ва фароҳам намудани шароити зарурӣ барои ин табақаи аҳолӣ мавқеи меҳварӣ дорад. ба ятимон, ки бо амри тақдир аз навозиши падар ё модар маҳрум мондаанд, дастархони идона ороста шуда, тӯҳфаҳои моливу пулӣ, либоси мактабӣ ва шириниҳо тақдим карда шуд. ятимон ҳангоми суҳбат ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо изҳори хушҳолӣ барои ғамхориҳои пайвастаашон миннатдории самимӣ баён намуданд. ифтихорманд аз онам, ки имрӯз ба дидори чунин шахси соҳибдилу фарзона шарафёб гаштам. ҳаёти шумо, дили софу азму иродаи қавии шумо, меҳру муҳаббат нисбати халқу миллат ва ватани азизамон Тоҷикистон эҳдо намудаи шумо моро намунаи ибрат аст ва дар ҷодаи ҳаёт болу парвоз бахшида ба сӯи иқдому зафарҳои ҷадид раҳнамоӣ менамояд. ман ҳамчун фарзанди замони истиқлолият ва ғамхориҳои давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва алалхусус дастгирию меҳрубониҳои ҷаноби олӣ ҳастам ва дар оянда мехоҳам барои тарбияи насли наврас ҳиссаи худро гузорам. Я благодарю вас, уважаемый президент, дорогой лидер нации, за ваш неоценимый труд, доброту, заботу и вашу любовь для сироток. Мы, ученики, за все ваши старания обещаем отлично учиться с хорошими оценками. Спасибо вам, президент. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ятимонро ба таҳсили хубу аъло, омӯхтани илму дониш ва касбу ҳунар, хусусан аз худ кардани забонҳои хориҷӣ ва кор бо техникаву технологияи муосир ҳидоят намуда, таъкид карданд, ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳеҷ гоҳ ятимону бепарасторон, маъюбон ва оилаҳои эҳтиёҷманди ҷомеаро танҳо намегузорад ва дар ҳаққи онҳо пайваста ғамхорӣ намуда, тарбия ва ба ҳаёти мустақилона гусел менамояд. ҳоло дар шаҳри Истарафшан 116 нафар ятим ба қайд гирифта шудаанд, ки 21 нафарашон ятими кӯли ноболиғ мебошанд. ما خوانندگان مکتب اینترنت برای دستگیری‌های بی‌واسطه و شرایط خوب زیست در مؤسسه و اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان عرض سپاس می‌کنیم. جواباً به همه غمخوری‌هایتان و شما وعده می‌دهیم که با بهای خوب الله خوانده وارث ارزنده پیشوا می‌شویم. من میناتداری خود را به جناب عالی سرور ملت می‌رسانم. من خود را همچون خوشبختی اسم می‌نمایم که ما چنین سرور داریم. برای این غمخوری‌های شما منت دارم و جواباً به غمخوری‌های شما با بهای خوب الله خوانده به خلق و وطن خود خدمت می‌نمایم. дар партави дастгирӣ ва ғамхориҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ятимону бепарасторон ва табақаи ниёзманди ҷомеа худро ҳаргиз танҳо эҳсос накарда, бо шукргузорӣ аз истиқлоли давлатӣ дар фазои орому осудаи кишвар дар мактаб-интернатҳои ҷумҳуриявӣ таҳти сарпарастии пешвои раъиятпарвари миллат таҳсили илм карда, барои соҳибкасб шудан ва бунёди зиндагии ободу осуда талош меварзанд.
امروز همچنین اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمون در شهر استراوشان کارخانه استحصال خلطه‌های پلی پروپیلنی جمعیت دارای مسئولیت محدود نورپاک را مورد استفاده قرار دادند. کارخانه نوی صنعتی با سهم برادران صاحبکار از عائله موسویف بنیاد گردیده در آن 10 نمود خلطه گوناگون حجم با گنجایش از 5 تا 70 کیلوگرم استحصال کرده می شود. 10 اپریل اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمون در شهر استراوشان کارخانه استحصال خلطه‌های پلی‌پروپیلنی جمعیت دارای مسئولیت محدود نورپاک را به کار درآوردند. کارخانه نوی صنعتی در دایره تدبیرهای سازندگی به افتخار 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و طبق هدف 4 ملی صنعتی‌کنی با سرعت کشور با سهم برادران صاحبکار از عائله مصاحب‌ها بنیاد گردیده است. در کارخانه 2 خط معاصر تکنولوژی که از کشورهای پیشرفته وارد گردیده است با جلب متخصصان وطنی وصل و نصب شده 10 نمود خلطه پلی‌پروپیلنی گوناگون حجم با گنجایش از 5 تا 70 کیلوگرم استحصال کرده می شود. خیلی خرسند هستم که محترم پرزیدنتمان جناب عالی امومالی رحمون در شهر ما تشریف کرده این کارخانه ها را گشاده ما را خیلی خرسند کرده. ما زنان زیاد در اینجا کار میکنیم. محصولات استحصالی کارخانه عوض کننده واردات بوده در داخل کشور برای ماندن آن نسبت به واردات از خارج کشور 20 مراتبه برتری دارد. حالا شماره کارمندان 30 نفر را در بر گرفته صاحبکار عهدهدار شد که تا جشن بین‌المللی نوروز این شماره را به 100 نفر میرساند که 80% آنها را زنان و بانوان تشکیل می‌نمایند. با سرور دولت محترم امومالی رحمون اطلاع داده شد که اقتدار استحصالی کارخانه در یک سال از 4 تا 6 میلیون دانه خلطه‌های پلی‌پروپیلنی گوناگون حجم میباشد. تمام نامگوی محصولات استحصال شونده از لحاظ نمود و صفت با معیارهای بین‌المللی جوابگو بوده در برابر پیشنهاد با بازارهای داخلی به خارج مملکت نیز صادرات کرده می شود. تشکر میگویم که در شهر استراوشان چنین کارخانه را بنیاد کردم. ما صاحبخانه زنها به جای کار دائمی تامین شدیم. من میخواهم که چنین کارخانه ها بسیار بنیاد شود. کارخانه مذکور در مساحت عمومی 2500 متر مربع با سطح و صفت بلند ساخته شده است. خلطه‌های پلی‌پروپیلنی استحصال این کارخانه صفت بلند داشته برای ذخیره غله‌دانه، کارتوشکا، پیاز و دیگر نوع محصولات کشاورزی پیش بینی شده است. هدف از تأسیس کارخانه استحصال خلطه‌های پلی‌پروپیلنی تقویت اقتدار صادراتی ولایت سوخت و تامین بازارهای کشور با محصولات وطنی ارزیابی می‌گردد. کارخانه مذکور دارای آشخانه برای 30 نفر، حجره لباس عوض‌کنی و دیگر حجره‌های کاری میباشد که همه آنها با میز و کرسی و دیگر شرایط مساعد مجهز میباشند. در همین جا با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمون نمونه محصولات استحصالی این و دیگر کارخانه‌های صنعتی شهر استراوشان معرفی کرده شد. محصولات هایی که در کارخانه ما استحصال می شود محصولات های وارد عوض کننده بوده با خارجی کشور صادرات کرده می شود. طبق اطلاع مسئولان عین زمان در شهر استراوشان 95 کارخانه خرد و بزرگ صنعتی فعالیت می نماید که در آنها سالانه بیش از 1 میلیارد سامانی محصولات گوناگون رقابت‌پذیر بازار جهانی استحصال کرده می شود. شماره ساکنان با کار تامین گردیده در کارخانه‌های صنعتی شهر باشد بیش از 1800 نفر را تشکیل می نمایند. همینجا 100 تا جای کار میشه، 100 عائله صاحب نان، 7 پشت داده ثواب می‌دهد. وقتی که شخص در همینجا در پیش عائله فرزند داشت همینجا کار میکند، معاش نقد میگیرد، محصولات دیگر رو استفاده می‌کند، یعنی از همه خدا آدم نزدیک دوستدارش
اونه که نفعش به دیگران میرسد. قسم زیادی محصولات استحصالی کارخانه‌های صنعتی شهر به خارج از کشور صادرات می‌گردد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان به صفت محصولات استحصالی کارخانه نوبنیاد جمعیت دارای مسئولیت محدود نورپک بهای بلند دادند. همچنین به صاحبکاران و کارمندان جهت افزون گردانیدن حجم استحصال و صادرات محصولات وطنی به خارج کشور مصلحت‌های مفید داده شد. امروز در محله равғангарони шаҳри Истаравшан бо иштироки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин бинои нави маъмурии ҷамоати деҳоти Гули Сурх мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. Бинои нави маъмурии ҷамоати деҳоти Гули Сурх дорои 15 ҳуҷраи барҳавои корӣ, толорҳои маҷлисиву ақди никоҳ, ошхона, китобхона ва дигар иншооти ёрирасон буда бо маблағгузории соҳибкорони ватандӯст ва ҷалби сокинони маҳаллӣ ба тариқи ҳашар сохта шудааст. 10 апрел асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар шаҳри Истаравшан дар маҳаллаи равғангарон бинои нави маъмурии ҷамоати деҳоти Гули Сурхро мавриди истифода қарор доданд. Иншоот аз таххона ва 2 ошёна иборат буда бо тарҳу сохти меъмории муосири шаҳрсозӣ бунёд ёфтааст ва масоҳати умумии замини он 0,121 гектарро дар бар мегирад. Бинои нави маъмурии ҷамоати деҳоти Гули Сурх дорои 15 ҳуҷраи барҳавои корӣ, толорҳои маҷлисиву ақди никоҳ, ошхона, китобхона ва дигар иншооти ёрирасон мебошад ва барои беш аз 50 000 нафар хизмат мерасонад. иншоот дар идомаи татбиқи сиёсати созандаи роҳбарияти олии кишвар бо маблағгузорӣ, соҳибкорони ватандӯст ва ҷалби сокинони маҳаллӣ ба тариқи ҳашар дар асоси тавсияу маслиҳати мутахассисон сохта шудааст. тамоми ҳуҷраҳои кории кормандон бо таҷҳизоту технологияи муосир, мизу курсӣ ва дигар лавозимоти зарурӣ бо иқдоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Истаравшан таъмин карда шуда дорои шароити хуби фаъолияту хизматрасонӣ мебошанд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо шароити фароҳам гардида барои кормандони мақомоти худидоракунии маҳал дар бинои нав ба сифати корҳои анҷомёфта баҳои баланд дода ҷиҳати боз ҳам беҳтар намудани хизматрасонӣ ба масъулон супоришҳои мушаххас доданд. ҳамаи ин аз талошу заҳматҳои пешвои муаззами миллат мебошад ки дар паёми имсолии худ ба мардуми тоҷикистони азизи мо ироа карда буданд ва ин ташаббусро тамоми сокинони шаҳри Истаравшани бостонӣ хуб пазируфтанд. бинои маъмурие ки имрӯз қомат афрохта шудааст маҳз бо дастгириву ташаббусҳои соҳибкорону мардуми сарбаланди шаҳри Истаравшан мегардад. дар бинои нави ҷамоати деҳоти Гули Сурх тамоми шароитҳо барои хизматрасониҳо фароҳам оварда шудааст. алалхусус барои пеш бурдани фаъолияти кории кормандон ҳамаи шароитҳое ки имрӯз дида истодед дар сатҳи замонавӣ ва ҳамаи он технологияҳое ки муосир аст имрӯз барои фаъолият намудани ҳар як корманди ҷамоат хеле муфид аст ва мо ба ин ғамхориҳои пешвои муаззами миллат ҷавобан ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки имрӯз сатҳу сифати хизматрасонӣ ба мардум дар сатҳи баланд мегузорем ва муроҷиатҳои шаҳрвандонро сари вақт иҷро мекунем ва ҳаракат мекунем ки дар татбиқи ҳадафҳои стратегии барномаҳои давлатӣ ҳамеша мо омода ҳастем ва ба сатҳи баланд ҳамаи онро иҷро менамоем. бинои нави маъмурӣ аз зумраи татбиқи нақшачорабинии 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар деҳоти Гули Сурх мебошад. дар асоси дастуру ҳидоятҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳоти Гули Сурхи шаҳри Истаравшан ба истиқболи ин ҷашни бузургу фархондаи миллӣ бунёду таъмир ва навсозии беш аз 100 иншоот дар самту соҳаҳои гуногун ба нақша гирифта шудааст ки аллакай 54 адади онро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. атрофи иншоот дар идомаи татбиқи ҳадафҳои созанда ободу зебо карда шуда шабона чароғҳои гуногун дар 13 сутунпоя равшаннамоии мавзеъро таъмин менамояд. бо дастуру супоришҳои бевоситаи пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оиди сазовор ҷашн гирифтани 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон дар қаламрави ҷамоати деҳоти Гули Сурх мардум ҳама сарҷамъ ҳастанд ва барои корҳои ободонии созандагӣ муттаҳид ҳастанд. бо ташаббуси бевоситаи аксар соҳибкорони баору номуси ҷамоати деҳот, кулли сокинони ҷамоати деҳот сохта ба истифода додани якчанд иншоотҳои иҷтимоӣ дар ҳудуди ҷамоати деҳот ин фоли нек аст. ин таваҷҷӯҳҳо бевосита барои беҳтар гардондани сатҳи зиндагии мардум ва хусусан дар минбаъда
وابسته به بهداشت وضعیت اکولوژی و اینچنین بهداشت زندگی مردم خیلی مساعدت خواهد نمود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ضمن صحبت صمیمی با کارمندان جماعت دهات گل سرخ شهر استراوشن افتتاح بینای نو معماری را تحفه ارزشمند برایشان نامیده آنها را برای بهتر نمودن صفت کار و خدمت رسانی، بررسی سریع مراجعت های ساکنان، سهمگذاری در تطبیق هدف های سازنده حکومت کشور و اجرای با ثمر برنامه های گوناگون دولتی هدایت نمودند. یادآور میشیم که گل سرخ از کلانترین جماعت های دهات شهر استراوشن بوده، دارای 17 دهه می باشد. در دوره بازدید کاری پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از شهر استراوشن امروز همچنین در محله روغنگران این شهر بینای گروه گل سرخ شعبه ریاست کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در شهر استراوشن ولایت سوخت مورد استفاده قرار داده شد. انشاءات مذکور در زمینه تطبیق سیاست بنیادکارانه حکومت کشور با مقصد فراهم آوردن شرایط خوبی کار و فعالیت برای کارمندان این ساحه ساخته شده است. 10 اپریل اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان همچنین در محله روغنگران شهر استراوشن بینای گروه گل سرخ شعبه ریاست کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در شهر استراوشن ولایت سوخت را مورد استفاده قرار دادند. انشاءات در اساس دستور و هدایت‌های به واسطه سرور دولت محترم امامعلی رحمان در زمینه تطبیق سیاست بنیادکارانه حکومت کشور با مقصد فراهم آوردن شرایط خوب کار و فعالیت برای کارمندان این ساحه در شهر استراوشن ساخته شده است. فرمایشگر بنیاد انشاءات مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر استراوشن بوده، آن در دایره آمادگی ها به استقبال جشن بزرگ عمومی ملی 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ساخته شده است. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با چند نفر کارمندان خانه های استقامتی تحفه نموده به فرزندان آنها شیرینی و بازیچه های گوناگون تقدیم کردند. بینای خدمتی گروه گل سرخ شعبه ریاست کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در شهر استراوشن ولایت سوخت در اساس طلبات امروزه با تجهیزات معاصر نظارتی تامین می باشد. پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی با شرایط مهیا گردیده در این بنا با صفت کارهای انجام یافته بهای بلند داده کارمندان را برای کار و فعالیت و خدمت صادقانه و صافدلانه به نفع دولت و ملت هدایت نمودند. در دهه روغنگران دهات گل سرخ شهر استراوشن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان همچنین بینای مؤسسه تا مکتبی شیرخوارگاه کودکستان رقم 8 را افتتاح نمودند. کودکستان تبسم با سهم صاحبکاران محلی و شخصان سخاوتپیشه دهه به طریق حشر ساخته شده برای 140 کودک پیش بینی شده است. اطلاع می‌دهند همکاران ما. 10 اپریل اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دهه روغنگران دهات گل سرخ شهر استراوشن بینای مؤسسه تا مکتبی شیرخوارگاه کودکستان رقم 8 را افتتاح نموده با شرایط فراهم شده در آن شناس شدند. مؤسسه تا مکتبی تبسم به استقبال سزاوار 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با سهم صاحبکاران محلی و شخصان سخاوتپیشه دهه به طریق حشر ساخته شده برای به غمخواری فرا گرفتن 140 کودک پیش بینی شده است. در کودکستان 5 گروه عمل نموده به کودکان 22 نفر مربیهای با تجربه با تشکیل مشغولیت‌های جالب و شوق‌آور تربیت می‌دهند. در باغچه بچگان مشغولیت‌ها با زبان دولتی و روسی و انگلیسی به راه مانده شده است. حجره‌های بر هوای مشغولیت گذرانی و استراحتی تربیت گیرندگان با رخت‌های خواب، جیوان، میز و کرسی و بازیچه‌های گوناگون مجهز بوده با ذوق و سلیقه بلند استتیکی به دنیای رنگین کودکان موافق آرا داده شده است. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با تربیت گیرندگان مؤسسه تا مکتبی تحفه ها تقدیم نموده تأسیس کودکستان را در تربیت نسل سالم و خودشناس و وطن دوست مؤثر ارزیابی کردند.
اقدام دسته‌جمعانه ساکنان تشبسکار دیها جهت بنیاد باغچه بچگان که برای فردای با سعادت نسل آینده ساز مهم می باشد نمونه عبرت نامیده شد. زیرا قبلا در دهه روغنگران مؤسسه تحصیلات تا مکتبی موجود نبود و ساکنان فرزندان خود را به شهر و دهات دیگر استرافشان می بردند. با قامت افراختن بینای کودکستان این مشکلی چندین ساله ساکنان دیها برطرف گردید. در حدود مؤسسه نوبنیاد تحصیلات تا مکتبی صحبتکده ها میدانچه های بازی و حفظ شناوری ساخته شده برای فراغت و استراحت خوش تربیت گیرندگان شرایط ارزنده فراهم آورده شده است. با اقدام پیشگرفته جناب عالی پیشوای معظم ملت در شهر استرافشان باستانی در دهه روغنگران جماعت دهات گل سرخ با دستگیری صاحبکار وطنی سعید عبداحد و مردم کوهندیار این دهه کودکستان زمانوی تبسم برای 140 نفر کودکان ساخته به استفاده داده شد. کودکستان دارای 5 گروه، 4 ایوانچه بازی، حفظ شناوری، میدانچه ورزشی می باشد. مشغولیت‌ها در این کودکستان با زبان‌های روسی و انگلیسی خوب به راه مانده می شود. ما معارفچیان تصمیم گرفتیم که صفی چنین کودکستان‌های زمانوی را در یک جایگی با صاحبکاران وطنی تا تجلیل جشن 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان عزیزمان ساخته به استفاده خواهیم داد. من همچون مربیه فخر از آن میکنم که آینده ملت نسل نورسان را تعلیم و تربیت میدهم و افتخار از آن دارم که امروز مهر و محبت، غمخواری، این چنین امکانیت و دستگیری ها از طرف اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی امام علی رحمان برای ما فراهم می باشد. من منتداری خویش را از نام خودم، از نام مربیان و این چنین از نام ساکنان شهر استرافشان می رسانم که برای ما چنین یک انشاءاتی بزرگ و با حشمت و تقدیرساز مؤسسه تعلیمی برپا نموده به کار آغاز نمودند. ما از تشریفشان خرسند و سرفراز می باشیم. طبق اطلاع مسئولان حالا در حدود شهر باستانی استرافشان 15 مؤسسه تحصیلات تا مکتبی با فراگیری بیش از 1900 نفر تربیت گیرنده موجود است که از این شماره 6 عدد کودکستان خصوصی می باشد. اینچنین برای آمادگی به مکتب 1280 نفر کودک به مرکزهای انکشاف کودکان در نزد مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی جلب می گردند.
дар доираи боздиди кории пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз шаҳри Истаравшан сокинони ин шаҳри бостонӣ низ соҳиби макони дилкушои зебое гардиданд. Президенти мамлакат бо пардабардорӣ аз муҷассамаи бунёдгузори давлати тоҷикон Шоҳ Исмоили Сомонӣ боғи фарҳанги фароғатӣ ба номи Исмоили Сомониро дар шаҳри Истаравшан ба истифода доданд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Истаравшан бо бардоштани лавҳаи рамзӣ ва пардабардорӣ аз муҷассамаи бунёдгузори давлати тоҷикон Шоҳ Исмоили Сомонӣ боғи фарҳангӣ фароғатӣ ба номи Исмоили Сомониро ифтитоҳ намуданд. ин макони истироҳату фароғат дар заминаи дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади фароҳам овардани шароити лозима барои сайру гашт ва истироҳати сокинон, машғулиятҳо ба кӯдакону наврасон дар масоҳати 2.4 гектар замин ва маблағи 4.5 миллион сомонӣ бо назардошти талаботи муосир ва санъати баланди меъморӣ бунёд шуда ва маркази шаҳри Истаравшан зебоии дигар бахшид. корҳои сохтмонӣ соли 2023 бо фармоиши мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Истаравшан оғоз ёфта аз ҷониби бинокорони ташкилоти ҷамъиятии клуби 20-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар давоми 2 сол сохта шуда дар рафти корҳои сохтмонӣ 100 нафар сокинони маҳаллӣ бо кори доимӣ таъмин гардид. طبق نقشه گنرالی در حدود باغ مجسمه شاه اسماعیل سامانی گذاشته شده است که بلندی آن 12 متر می باشد. برای استراحت و فراغت خوش و خاطرمان ساکنان و مهمانان و سیاحان، راهروهای وسیع، گلگشت‌های زیبا، نشستگاه‌ها، فواره‌ها، صحبتکده‌ها و برای دوستداران ورزش و تربیت جسمانی و مشغولیت کودکان جای‌های مخصوص تشکیل و تجهیزات ورزشی نصب کرده شده است که مکان استراحت و بازی کودکان، مشق و تمرین جوانان و سالمگردانی و تربیت بدن برای ساکنان می باشد. امروز ما مردم شرفمند شهر استراوشان بسیار خرسندیم، زیرا که آرزوی چندین ساله مردم شهر استراوشان جامعه عمل پوشید. امروز ما چنین باغ زیبایی نداشتیم و امروز صاحب چنین باغ زیبایی شدیم که دیر باز انتظار بودیم و مردم میتوانند در این باغ هر روز بیایند بگاهی‌ها تماشای باغ سیر و گشت کنند. روزهای استراحت میتوانیم با کودک‌ها مردم میتوانند نویرهای خود را بیارند سیر و گشت کنند. امروز که پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان خود این باغ را افتتاح کردند، مردم از این خیلی خرسندند و با برابر این شهرمان خیلی آباد شد. ما از این شکرگزاری میکنیم. در شامگاهان نمای باغ فرهنگی فراغتی خیلی زیبای دلربا گردیده 70 عدد ستونپایه‌ها با دستگاه‌های روشنی‌دهنده و چراغک‌های گوناگون رنگ و حدود انشاءات حسن دیگر جمع می‌کنند. گرد و اطراف باغ فرهنگی پنجره‌بندی گردیده دروازه درآمدگاه آن نیز با صنعت بلند معماری آرا یافته است. در موضع‌های گوناگون باغ فرهنگی صد بیخ درختان سایه‌افکن و همیشه سبز و گل‌های بیشمار موسمی شنانیده شده مساحت پره زمین میسر کرده شده است. درختان و گل و بوته‌ها به طور قطرگی آبرسانی شده راهروهای باغ نو با صنعت بلند معماری سفالک‌پوش گردیدند. باغ فرهنگی و فراغتی به نام اسماعیل سامانی در شهر استرافشان را جای استراحت و فراغت و نشانی ارج و احترام به دولتداری تاجیکان معنی داد کردن ممکن است. این منظری زیبایی که ما قرار داریم استفاده داده شد، این باغی به نام اساسگذاری دولت سامانیان بنیادگذار دولت ملی ما شاه اسماعیل سامانی است که واقعا یک گلگشت بسیار زیبا. این مکانی خب جمع آمدن اهل ایجاد، اهل هنر و جای جمع آمدن و چهاررهبینی های فرهنگی و معرفتی جلب گردیدن تمام ساکنان شهر استرافشان و مهمانان وطنی و خارجی خواهد بود. ساکنان شهر استرافشان بنیاد چنین مکان زیبای فرهنگی و فراغتی را باز یک اقدام سازنده و شهادت وسعت بنیادکاری‌ها در تاجیکستان صاحب استقلال، شرافت صلح و ثبات جامعه و هدف‌های سازنده ارزیابی نمودند. истаравшан шаҳри косибону ҳунармандони мумтоз аст. дар доираи сафари корӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин шаҳр аз намоишгоҳи ҳунарҳои мардумӣ ва таомҳои миллии ҳунармандону сокинони шаҳр боздид намуданд. намоишгоҳи ҳунармандон дар ду растаи алоҳида ва 20 хайма ташкил ёфта дар он тарзи омода кардани нону таомҳои миллӣ, шириниҳо ва ҳамзамон ҳунарҳои қадимӣ, ашёи рӯзгор, гулдӯзию зардӯзӣ ва дигар номгӯи ҳунарҳо нишон дода шуд.
در ادامه سفر کاری در شهر استرافشان و افتتاح باغ فرهنگی فراغتی به نام اسماعیل سامانی، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از شهرک هنرمندان، نمایشگاه هنرهای مردمی و طعامهای ملی هنرمندان و ساکنان شهر استرافشان بازدید نمودند. نمایشگاه ساکنان هنرمندان شهر استرافشان در دو رسته علاهیده و 20 خیمه تشکیل یافته در آن طرز آماده ساختن نان و طعامهای ملی، تیار کردن شیرینی‌ها و همزمان هنرهای قدیمی اشیای روزگار، گلدوزی و زردوزی و دیگر نامگوی هنرها نشان داده شد. قالین‌هایی که ما استحصال می‌کنیم اساساً از پشم‌هایی که از گوسفندهایی که در قشلاق‌ها هستند گرفته شده است، تیار کرده می‌شود. با رنگ‌های طبیعی رنگ می‌دهیم و همه آن رنگ‌هایی که شما دیده اید از رنگ‌های طبیعی تیار کرده شدند. و بعد زن‌هایی که در دهات هستند، آن زن‌ها پشم‌های رنگ کرده ما رو گرفته رسپان می‌رسند. بعد از آن رسپان ها ما قالین تیار میکنیم. در دهه های استرافشان 30 نفر با رسپان ریسی مشغول هستند و بیشتر از 30 نفر دیگر با قالین بافی در خانه هاشون اینچنین در مرکز ما مشغول هستند. سیاحان خارجی، شهروندان خارجی اساساً به چیزهایی که دستی باف می باشند، طبیعی می باشند، توجه خاص می نمایند. در شهر استرافشان 160 نامگوی هنرهای مردمی موجودند که الحال از روی 105 کسب هنرهای مردمی محصولات آماده می‌گردد. با نمایشگاه صنعت و هنرهای باستانی، نقاشی، کندرکشی، کندکاری، ساختن ارمغان‌ها از چوب، سازتراشی، صندوقسازی، مسگری، آهنگری، کارسازی، چرمگری، کلالگری، زرگری، شانگر، عجوبه‌سازی، رسامی، گلدوزی، زردوزی، تاقی‌دوزی، چیتگری، کشیده‌دوزی، اطلس و ادرس بافی، قالین بافی، لباس‌های ملی تاجیکی که محصول دست هنرمندان چهره دست میباشد زیب و زینت بخشیدند. همزمان در گوشه‌های علاهیده باغ فرهنگی و فراغتی به نام اسماعیل سامانی از جانب هنرمندان در دیگ‌های علاهیده طرزهای تیار کردن نبات، پرورده، نشالو، حلواپزی، شیرینی‌های گوناگون، نانپزی، فطیر و قلمه، سنبوسه، اصول خشکسازی مویز و دیگر هنرهای مردمی نشان داده شد. ما با مشغولیت خشک کردن انگور یعنی که استحصال مویز، بسته‌بندی مویز مشغول هستیم. نوع‌های انگوری کشمیش، انگوری سیاه، انگوری سیاهی بدانک، انگوری طایفی را خشک کرده با بازار داخلی و بازار خارجی کشور صادرات میکنیم. این کسب از پدر، از بابای ما به ما میراث مانده است و فرزندان ما نیز این کار را ادامه داده شدند. ما در خانه این کار را با فرزندان به اتمام میرسونیم. نبات یکم نبات سفید میشود، نبات زرد، نبات سرخ میشود. درباره نبات پزی ما نیز بسیار کسب‌ها رو میتونیم پرورده پزی، حولاپزی، نان حولای پشمک، نان کنجیتین، حولای لوز، آنچه که از ما همش از پدر بابایان ما آموخته هستیم. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با هنرمندان شهر استرافشان صحبت صمیمی دایر کرده توجه اهل هنر را به هرچه بیشتر کار فرمودن تخیل ایجادی در آماده سازی اشیا، رونق هنر، آماده سازی شاگردان جلب نمودند. تاکید گردید که هنرهای قدیمی به طلبات زمان امروزه موافق در زمان رشد علم و تکنیک و استحصالات همان ماهیت خویش را نگاه داشته طلبات به آن زیاد است. پیشوای معظم ملت پرزیدنت کشور جناب عالی امامعلی رحمان در همه برآمدهایشان نسبت هنر و هنرمندی، نسبت رواج و رونق یافتن هنرهای مردمی، احیا کردن هنرهای مردمی سخنرانی میکنند که این باعث افتخار هر یک هنرمند میباشد. مؤسسه دولتی تعلیمی کالج هنرهای مردمی شهر استرافشان محض با دستگیری و تشبث پیشوای معظم ملت سال 2009 تأسیس یافت. مقصد اساسی تأسیس یافتن این کالج هنرهای مردمی پیش از همه احیا نمودن هنرهای مردمی، رواج و رونق دادن هنرهای مردمی می باشد که امروز ما هنرمندان این هنرهای صافی تاجیکی را رواج و رونق دادیم. تشریف جناب عالی ما را باز روح بلند کرد. دستور و سپارش هایی که از طرف جناب عالی داده شد
мо кӯшиш ба харҷ медиҳем ки барои рушду нумӯи ҳунарҳои мардуми шаҳри Истаравшан мо хизмат кунем. коллеҷи ҳунарҳои мардумӣ ин на балки барои Истаравшан, балки ин барои тамоми ҳунармандони ҷавонро ҷамъ кардан ва иҳё намудани ҳунарҳои волои тоҷикиро мебошад. гузаштагони мо аз замонҳои қадим ба ҳунармандӣ ва косибӣ шуғл дошта дар тӯли асрҳои зиёд ҷиҳати эҷоди садҳо нави ҳунар роҳ кушоданд. дар замони имрӯз нез ҳунари дастӣ ки бо завқу салиқи баланд омода мешавад, таваҷҷӯҳи сайёҳон ба армуғонҳо бештар буда, маҳсули кори ҳунармандон дар баробари муаррифии ҳунару фарҳанги миллӣ воситаи даромад ба ҳар шахси соҳибҳунар мегардад. сифоришҳое ки ҷаноби олӣ барои мо дастгирӣ мо ҳунармандои ёш кадрҳои ёша аз нав ёд дода бисёр кардан бисёр суҳбатҳо гузаронда буданд. ҳамчун сифориш доданд ки ҳамин мисгарие ки дар рӯи мис кандакорӣ ки буд 60-70 солаҳо аз байн рафта буд, ҳамина бо аз нав мо иҳё кардем корҳои мисгарӣ, каннайсозӣ ба талабот бисёр. ба ғарзи каннай мана дидед ки лагандҳою мана офтобаҳою чойникҳою ҳамин чизҳои ҳам месозем, ҳам кандакориша одат барои кор мондем. мана набераҳо аллакай сар карда ёд гирифта сохта истодаам. имрӯз намуди аввалаша яҳкун тайёр кардаи коромои ҷаноби олиба манамон пешхас карда нишон додем ки албатта бо мо мани авлоди худ омояд давом медиҳем. шаҳри Истаравшан аз нигоҳи ҷуғрофӣ дар минтақаи шоҳроҳи Абришим ҷойгир буда, ҳамчун шаҳри ҳунармандон аз қаҳри асрҳо маъруф аст ва 160 номгӯи ҳунару ҳунармандӣ инҷо мавҷуд аст. бояд ёдовар шуд ки як давра таваҷҷӯҳ ба касбу ҳунарҳои қадимӣ кам гардид ва баъди соҳибистиқлолии кишвар бо таваҷҷӯҳ ва дастгирӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қабул ва татбиқи барномаҳои давлатии рушди ҳунармандӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон, таъсиси грантҳои давлатӣ, бунёди бинои таълимии коллеҷи ҷумҳуриявии ҳунарҳои мардумӣ дар шаҳри Истаравшан ки бо ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рӯи кор омад ва ҷалби ҷавонон ба омӯзиши касбу ҳунарҳои мардумӣ аз нав эҳёву рушд ёфтанд ва имрӯза намоиши ҳунармандӣ ва пешниҳоди садҳо намунаи маҳсули ҳунару маҳорат бозгӯи ҳунари асили тоҷикон аст. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Истаравшан ҳамчунин бинои навбунёди қасри фарҳанги шаҳри Истаравшанро ифтитоҳ намуданд. қасри фарҳанг бо услуби хоси меъмории миллӣ сохта шуда, дохили он моҳирона гаҷкорӣ шудааст. дар қасри фарҳанги навбунёд дар ҳузури пешвои муаззами миллат санъаткорони шаҳр аввалин барномаи ҳунарияшонро пешниҳод карданд, ки хеле ҷолибу диданӣ буд. 10 апрел асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд бинои навбунёди қасри фарҳанги шаҳри Истаравшанро ифтитоҳ намуданд.
қасри фарҳанг дар масоҳати 501 замин бунёд шуда майдони сохтмони зери бинои 1800 метри мураббаъро ташкил медиҳад. иншоот бо фармоиши идораи сохтмони асосии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд аз тарафи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд КСМ 2020 бунёд шудааст. дар бинои қасри фарҳанги шаҳри Истаравшан 30 нафар бо ҷои кори доимӣ таъмин шуданд. барои иҷрои корҳои сохтмонӣ 150 бинокори маҳаллӣ ҷалб гардиданд. боиси ифтихор аст ки имрӯз дар яке аз маконҳои зебову назаррабои шаҳри Истаравшан бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои нави қасри фарҳанг ба фаъолият оғоз намуд. дар сохтмони қасри фарҳанг масолеҳи баландсифат истифода гардидааст ки он солҳои тӯлонӣ хизмат менамояд. бинои мазкур аз таххона ва 2 ошиёна иборат буда дар таххонаи он барои ансамблҳои рақсӣ, шашмақумсароён ва гурӯҳҳои эстрадиву фолклорӣ имкониятҳои беҳтарин фароҳам мебошад. дар ошиёнаи якум толори кушоду барҳавои консертӣ бо 1000 ҷои нишаст нуқтаи назорати бехатарӣ ҷой дода шуда, ошиёнаи дуюм аз ҳуҷраҳои корӣ ва китобхона иборат аст. қасри фарҳанг бо услуби хоси меъмории миллӣ сохта шуда, дохили он бо ҷалби сохтмончиён моҳирона гаҷкорӣ шудааст, ки диққатҷалбкунанда ба назар мерасад. намои берунии он бошад ба зебоии шаҳр ҳусни тоза зам намудааст. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аснои шиносоӣ бо шароити мавҷуда ва суҳбат бо кормандону мутахассисони соҳа таъкид доштанд, ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушди соҳаи фарҳанг таваҷҷӯҳи хоса равона намуда, барои ҷалби ҷавонони лайуқатманд ба ҳунару ҳунармандӣ тадбирҳои муҳимро пайваста амалӣ менамояд. бинои мазкур маҳз бо дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва бо мақсади сазовор истиқбол гирифтани 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон пурра аз нав сохта шуд. дар саҳни ҳавлии иншооти соҳаи фарҳанг ниҳолҳои ороишии ҳамешасабз ва гулҳои рангоранги мавсимӣ шинонида шудааст. чунин бинои зебову муҳташам бо ҳуҷраҳои кории муосир орзуи деринаи аҳли фарҳанги шаҳри Истаравшан буд. як қасри боҳашамат барои мо фарҳангиёни шаҳри Истаравшан тӯҳфа гардид. мо хеле хушбахт ва хурсанд ҳастем, ки дар ин фазои сулҳу суботи меҳан, дар ин фазои мутантан мо пешвои миллатамонро пешвоз гирифта хурсандӣ намуда истодаем. мо хеле хушҳол ҳастем, ки дар шаҳри Истаравшан ин қасри бошукӯҳ бунёд гардид. ҳамчун рамзи эҳтиром ва миннатдории самимӣ ба таваҷҷӯҳ ва ғамхориҳои пешвои муаззами миллат ба соҳаи фарҳанг, аҳли ҳунари шаҳри Истаравшан дар толори кушоду барҳавои тозабунёди қасри фарҳанг барномаи ҷолибу рангин пешниҳод карданд. дар ҳамин ҷо пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба аҳли ҳунар 30 номгӯи сози мусиқӣ тақдим намуданд, ки онҳо барои рушди соҳа нақши муҳим мебозанд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба барномаи фарҳангии аҳли ҳунар, ки таҷассумгари дастовардҳои замони соҳибистиқлолӣ, ваҳдату якдигарфаҳмӣ ва пешрафту шукуфоии Тоҷикистони соҳибистиқлол буд, баҳои баланд доданд. марҳилаи рушди шаҳри Истаравшан низ чун дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ба солҳои соҳибистиқлолии кишвар рост меояд. бо таваҷҷӯҳи роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат дар давоми бештар аз 32 соли мустақилияти давлатӣ Истаравшан ба шаҳри ободу зебо ва пешрафта мубаддал гардид. дар доираи бозиди кории пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар гӯшаҳои гуногуни ин шаҳр бо иштироки намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳбарияти вилоят чанд иншооти дигар мавриди истифода қарор дода шуд.
дар доираи сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар доираи сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд аз номи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва 8 нафар кормандони соҳаҳои гуногуни иҷтимоӣ, фарҳанг, варзиш, хизматчиёни давлатӣ ва як оилаи ниёзманд калиди хонаҳои истиқоматӣ дар вазъияти тантанавӣ тақдим гардид. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои рушду равнақи тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа хидматҳои мондагор намуда намояндагони тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеаро бо мукофотҳои давлатӣ бо манзилҳои истиқоматӣ ва фарзандони онҳоро барои дохил шудан ба донишгоҳу донишкадаҳои ватанию хориҷӣ бо квотаҳои президентӣ дастгирӣ менамоянд ва ҳосили ғамхориҳои пайвастаи пешвои муаззами миллат аст ки имрӯз намояндагони соҳаҳои гуногуни ҷомеа дар бисёр айёми неку бо саодат бо манзили истиқоматӣ таъмин гардиданд ва ҳами мо онҳое ки имрӯз бо манзил таъмин шудем сарвари давлатро пешвои миллатро боз ҳам барои рушду равнақи тоҷикистони азиз барои пешбурди тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа ва барои рушду равнақи илму маърифат ва фарҳангу тамаддуни тоҷик хидмат хоҳем кард. ман 25 сол аст ки дар соҳаи фарҳангу маориф хидмат менамоям ва албатта тӯли ин солҳо ба манзили истиқоматӣ эҳтиёҷ доштам ва ифтихорманд ҳастам, хурсанд аз он ҳастам ки имрӯз бо манзили истиқоматӣ таъмин гардидам. бовар дорам ки ин манзилҳое ки ба мо ҳадя карда шуданд ва мо барои боз ҳодиқона боз бо тамоми ҳастӣ бо тамоми масъулият барои пешрафту шукуфоии ватан хидмат хоҳем кард. Сегодня, конечно, радостная весть. Получил квартиру, конечно, обрадовал. Спасибо, конечно, нашему президенту, уважаемому Эмомалии Рахмонову, за заботу и внимание к спортсменам. Ну, у меня 3 детей, 2 сына, 1 дочка. Все они спортсмены, все мастера спорта международного класса. Очень благодарен нашему президенту, уважаемому Эмомалии Рахмонову, за уважение, за поддержку спорта в нашей стране. барои чунин дастгирӣ ва таваҷҷӯҳи доимӣ соҳибони хуштолаи хонаҳои истиқоматӣ ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори миннатдорӣ намуда иброз доштанд ки дар партави чунин ғамхориҳо баҳри иҷрои рисолати бардӯшдоштаашон дар самти таъмини рушди бахшҳои гуногуни мамлакат содиқона фаъолият менамоянд. солҳои зиёд аст ки аз бехонагӣ танқисӣ мекиштам. имрӯз шукронаи давлати обод мекунам, шукронаи ҷаноби олӣ мекунам ки имрӯз соҳиби калити хонаи истиқоматӣ шудам. 25 сол ин ҷониб аст ки ман дар таваллудхонаи вилоятӣ кор ва фаъолият мекунам ва соҳиби 1 нафар фарзанд мебошам. миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалии Раҳмон мерасонам ки имрӯз бо дастгирии мо соҳиби хонаи истиқоматӣ гаштем. Хочу поблагодарить уважаемого нашего президента Эмомалии Рахмона. Сегодня мы получили квартиру благодаря нашему президенту за такую возможность, за такую награду. Спасибо большое. лозим ба таъкид аст ки барои баландбардоштани сифати зиндагии кормандони касбу кори гуногун дар мамлакат ва фароҳам намудани имконияти кору фаъолият ба онҳо ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳамеша чораҳои зарурӣ андешида дар ин замина дар саросари ҷумҳурӣ ҳамасола биноҳои замонавӣ аз ҳисоби маблағҳои давлатӣ бунёд ва ба истифода дода мешаванд. иқдомҳои наҷибу инсонпарваронаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аҳли зиё ва кормандони тамоми соҳаҳои иҷтимоии мамлакатро ба он водор месозад ки ҷиҳати равона намудани малакаю кордонӣ дар самти ҳифзи дастовардҳои даврони соҳибистиқлолии мамлакат ва тарбияи наврасону ҷавонон дар рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ ҳимояи марзу бум ва поз доштани арзишҳои миллии ин сарзамини аҷдодиамон ки ном Тоҷикистон аст содиқона фаъолият намоянд. дар доираи сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳри Истаравшан
در محله ظفر شهر کارگاه دوزندگی شاهانه به استفاده داده شد. در رسم افتتاح انشاءات نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان، راهبریت وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو جمهوری تاجیکستان و شهر استراوشن اشتراک نمودند. انشاءات در دایره تدبیرهای آبادانی و سازندگی به استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و تطبیق هدف چهارم استراتژی صنعتی کنونی با سرعت کشور و سالهای رشد صنعت 2022-2026 موافق با طلبات معاصر ساخته شده است. در کارگاه 15 دستگاه دوزندگی وصل و نصب گردیده. با افتتاح آن در مرحله اول 15 نفر زنان و دختران خانه‌نشین با جای کار تامین گردیدند. طور اطلاع داده شد آینده با وسیع نمودن فعالیت کارگاه شماره کارمندان به 30 نفر رسانده خواهد شد. تجهیزات دوزندگی کارگاه از جمهوری مردمی چین وارد کرده شده. در آن برای زنان و دختران شرایط مساعد کاری فراهم آورده شده است. در کارگاه اساساً دخت لباس مکتبی پسرانه و دخترانه به راه مانده شده. در اساس فرمایش مزاجان سر و لباس آماده کرده می شود. از نام کلکتیو می کارگاه و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان منتداری کلکتیومان را بیان می نمایم. زیرا دستگیری جناب عالی از جانب صاحبکار عبدالغفار زمیر این کارخانه را تشکیل کرده شد. این کارخانه با تجهیزات‌های زمانوی تأمین می باشد و 15 نفر ما زنهای خانشین دختران خانشین را با کار تأمین نمودند. در این کارگاه شرط و شرایط‌های زمانوی فراهم می باشد. ما زنها و دختران حرکت می کنیم که در پیشرفت ساحه صنعت حصه خود را گذاریم. در شهر استراوشن با استفاده از امکانات و اقتدارهای فراخ موجوده به رشد ساحه صنعت توجه زیاد داده می شود و شماره کارخانه و کارگاه‌های صنعتی سال از سال زیاد می گردد. در شهر به حالت 1 اپریل سال روان 95 کارخانه صنعتی به قید گرفته شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 18 عدد زیاد می باشد. طبق معلومات فعلا در شهر استراوشن 8 کارگاه دوزندگی فعالیت دارد. انشاءات دیگری صنعتی که در این روز در شهر استراوشن مورد استفاده قرار داده شد، کارگاه استیصال پایافزال ورزشی می باشد. در کارگاه نوبنیاد استیصال 3 نوع پایافزال ورزشی از جمله بنددار، بیبند و دندانه‌دار به راه مانده شده است. اقتدار استیصالی کارگاه در یک شبانه روز 1500 جفت پایافزال می باشد. با افتتاح کارگاه استیصال پایافزال در شهر استراوشن 5 نفر با جای کار دائمی و معاش خواب تامین گردید. تجهیزات کارگاه از خارج کشور وارد و با جلب متخصصان وطنی وصل و نصب کرده شده است. کارگاه‌های نو صنعتی در شهر استراوشن با جانبداری از سیاست سازنده راهبریت عالی حکومت مملکت از جانب صاحبکار وطنی زمیر عبدالغفارов ساخته شدند. ما صاحبکاران وطنی منتداری خود را به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت امامعلی رحمان برای دستگیری های همیشگی میرسانیم. سال رشد صنعتی جناب عالی اعلان کردند. من با همراهی فرزندانم کارگاه دوزندگی به مقصد جلب زنان و دختران خانه‌نشین جای کاری دائمی و اینچنین کارگاه استیصالی پایافزال براری و یک انشاءات خدمترسانی طربخانه زمانوی شدم. آینده همه وقت به خدمت خلق و خدمت وطن می باشیم. جناب عالی همه وقت میگم که تاجیکستان ما با پیش ما هم حرکت میکنیم که سخنهای جناب عالی رو تصدیق کنیم و با پیش هم وقت به دولت خدمت کنیم. محصولات کارگاه‌های نو صنعتی در شهر استراوشن عوض کننده واردات بوده اساساً برای تامین طلبات داخلی روانه گردیدند. طور اطلاع داده شد در شهر استراوشن طی ماه‌های ینور مارت سال 2024 حجم استیصال محصولات عوض کننده واردات افزایش یافته بیش از 220 میلیون و 600 هزار سومانی را تشکیل داده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 87 میلیون و 484 هزار سومانی زیاد می باشد. در این دوره در شهر استراوشن با استفاده از امکانات و اقتدارهای موجوده در دایره تطبیق هدفهای سازنده در ساحه صنعت 2 کارخانه و کارگاه نو با تأسیس جایهای نو کاری مورد استفاده قرار داده شده است.
дар доираи сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри истарафшани вилояти суғд бо иштироки намояндаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон масъулони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр дар деҳаи боботағои деҳоти гули сурх маркази саломатӣ ба истифода супорида шуд. иншооти нави хизматрасонии тиббӣ дар пайравӣ ба иқдому ташаббусҳои созандаю бунёдкоронаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷиҳати фароҳам овардани шароити зарурӣ дар соҳаи тандурустӣ бо саҳми соҳибкорон ва сокинони саховатпешаи деҳа бунёд гардидааст. бинои марказ аз ҳуҷраҳои бақайдгирӣ, момодоя, доругузаронӣ, хатна, сабти барқии дил, иммунизатсия, таҳлили клиникӣ ва ёрирасон иборат аст. ҳуҷраҳои марказ бо дастгоҳу таҷҳизоти зарурӣ муҷаҳҳаз гардида ба 7615 нафар аҳолии деҳа хизмати тиббию профилактикӣ мерасонад. ҳоло дар маркази саломатӣ 9 нафар аз ҷумла табиби оилавӣ, момодоя, таҳлилгар ва ҳамшираҳои тиб фаъолият мекунанд. бояд гуфт ки бинои пешинаи маркази саломатӣ кӯҳна буда ба талаботи замони муосир ҷавобгӯ набуд ва ба табибони оилавӣ ва ҳамшираҳои тиб ҷиҳати хизматрасонии тиббӣ ба сокинон ҳуҷраҳои корӣ намерасид. сохтмони бинои нави маркази саломатӣ дар ҷои бинои қаблӣ ба тариқи ҳашар дар муддати 1 сол сохта шудааст. бо бунёд ва ба истифода супоридани бинои нави маркази саломатӣ сокинони ин деҳа дар маҳалли истиқомати худ ба хизматрасонии саривақтии тиббию санитарӣ дастрасӣ пайдо мекунанд. ҳамзамон дар деҳаи кӯҳандижи деҳоти зарҳалоли шаҳри истарафшан бинои маркази саломатӣ мавриди истифода қарор гирифт. дар бинои нави соҳаи тандурустӣ 13 нафар аз ҷумла табиби оилавӣ, ҳамшираҳои тиб ва мутахассисони дигари соҳа фаъолият намуда ба 8280 нафар аҳолии деҳаи мазкур хизмати тиббию санитарӣ мерасонанд. бинои маркази саломатӣ аз 10 ҳуҷраи корӣ аз ҷумла хатна, момодоя, эмгузаронӣ, доругузаронӣ, иммунизатсия, ташхиси клиникӣ ва гӯшаи гиёҳдармонӣ иборат мебошад. иншооти навбунёд дар доираи тадбирҳои созандагӣ ба ифтихори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо мусоидати мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр бо саҳми соҳибкорони маҳаллӣ ва шахсони саховатпешаи деҳа барои дастрасии сокинон ба хизматрасонии саривақтии тиббӣ сохта шудааст ки дар он шароити зарурии хизматрасонии тиббию санитарӣ муҳайё карда шудааст. бинои маркази саломатӣ бо истифода аз масъулаи хушсифати ватанӣ дар фурсати кӯтоҳ бо сатҳу сифати баланд бунёд гардидааст. ёдовар мешавем ки бинои нави маркази саломатӣ дар деҳаи кӯҳандижи шаҳри истарафшан дар шафати бинои кӯҳна ки дар ҳолати садамавӣ қарор дорад қомат афрохтааст. дар иншооти навбунёд таҷҳизоти муосири тиббӣ аз қабили сабти барқии дил ва таҳлили клиникӣ мавҷуд мебошад. бо истифода аз шароити зарурӣ мутахассисони соҳа имкон пайдо карданд ки ба сокинони деҳа хизмати босифати тиббӣ расонанд. дар ин рӯз ҳамчунин дар маҳаллаи зафари шаҳри истаравшан бо иштироки намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва роҳбарияти шаҳри истаравшан тарабхонаи шоҳона мавриди истифода қарор дода шуд. иншооти муосири хизматрасонӣ бо истифода аз санъати баланди меъмории миллӣ сохта шуда аз 2 ошёна иборат мебошад. тарабхонаи шоҳона дар шаҳри истаравшан дар идомаи созандагиҳо ба истиқболи ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии